Runway a Huikong Boeing 787 khat take off dinga kigo chai sa ahitai. Pilot panjong thrust level ahat sa in. Headlight ava in Huikong zong. Take off speed anaphatan ahi. Huikong hat ta athai jing lai jin. Runway a meilom la achun. Pilot pan amalanga headlight va amun ahi. Hichi headlight va chu. Len nadang khat ma. Boeing 747. Hichi runway a chu akili elanga. Meter phabit ma ano ahi. Hichi jawa thil anasu chu. Mga mat dinga zong day lo ta anahi. Ahi le iti anikipa na. Air traffic control in ipi abola. Hitabang thil su day lo ta chu anasu a. Most deadliest crash in aviation history tiya ki he ahidem. Hichi thil su hi Spain gam tui cool neo cha. Tenerife Island a ano ahin. Tu khangin Tenerife Airport disaster tin akihen ahi. So pite ho hichi thusim hi. Huikongin to sit ato ni Nikhomasa 26 March 1977 a. Anakipan ahitai. Penam Flight 1736 hi. Boeing 787 Jumbo Jet ahi. Hichi Huikong hi US gam. Los Angeles akon. Anakipat do ahi. Penam Flight hi. New York a kingapa a hilaya ko na chu. Spain gama tui cool neo cha khopi. Canary Island Las Palmas anazot ahi. Las Palmas hi Canary Island capital ahin. Morocco a 4 kilometer zakhat abo ki gamthat ahi. Hichi tui cool hi Spain gam dinga. Anoi nung pen ahitai. Hichi tui cool neo cha hi gamsa ahi zi hin. Gam chom choma ko nin mihem simsen lo. Ki hui ha dinga anachi ziu ahi. Ahin 1977 kumchun. Canary tui kola cheng ho ki ka a. Political tension ana hi achu MPA IAC kiti group khanin Spain government a pat atuma ki vai pu a country khat hi ding lungyal nei pumin hunam mangchan protest ana bolun hichi protest ji a hi Huikong tenin tu sin ana tu kha a hi Penam Flight 1736 hi New York a JKF International Airport na passenger ala pa zuwa Las Palmas munjo na anakipat do ahi. Hichi Huikong a hi cabin crew, kumsom nga le group a upa Captain Victor, kumsom thum le ko mi First Officer Robert le, kumsom li le group a upa Flight Engineer George Wan ahin, Flight Attendant mi som la thum to, passenger za thum le som gate anato ahi. Alangkhat na Netherlands Amsterdam Airport apat, Boeing 787 mama, KLM Flight 48052 Canary tui ko Las Palmas kopi zona hungkipat do ahi. Hichi Huikong nga hi cabin crew kumsom nga a upa Captain Jacob kumsom lile ni First Officer class le kumsom lile gate mi Flight Engineer William anazawin ahi. KLM Flight ahin Flight Attendant som lakhat le passenger jani le som thumle nga anatovin ahi. KLM Flight 4805 hi boarding jowa Amsterdam International Airport napat anakipat doin ahi. Len na teni hi ani gel hona Las Palmas anazut hun ahi. Hisipet hin Las Palmas Airport Terminal a melhet lo mini ahung honin pa acha dukana bek khat adal honin anazam do hontan ahi. Hichibek sunga chu countdown timer a bom ki fit a ki koi ahi. Sunidan khat velin Airport Reception Center a call ahung in. Phone call ahin bol ho chu MPA IAC ho ahi vin ahi. Hichi call hin bol pa chun. Airport Terminal a time bomb ka koi ahin. Minute som na nga zole. Las Palmas Airport na bom hung pu ki eding ahi tin. Anagi itan ahi. Hichun airport na milham zo si. Airport na pat anazam do su ke zun. Minute som na nga zovin. Bom chu anapohkeh tan ahi. Bom pu ke zo chun airport terminal chung anachim than. Hichi thil su zi chun Las Palmas Airport na Huikong ho ahin. Ahung ding ho ahin abonin. Cancel anabolun. Las Palmas zona hung leng jing lai Huikong ho chu. Divert anabol tawin. Phat phabep zovin. Amsterdam akon Las Palmas zona. Hung leng Huikong KLM Flight 48052 Las Palmas Airport analhungut phat chun. Air Traffic Control hon Airport thil su chu anasejun.
Huikong chu Canary tuikol to kilometer zakhat na ki gam that a Tenerife tuikol airport na divert anabol tavin nilha alang ni den khat le minute som thum la gate in KLM chu Tenerife airport na anachul hatan a hi hitabang chun New York apat hungkipan Penam flight 1736 zong Huikong khat pa bang chun Tenerife tuikola chun anasol tavin a hi Tenerife tuikola airport hi airport neucha a hin tuikol hi Atlantic tuikhang lena a hin tuya kon fit sang ni a ki khang sang a hin hichimun hi mole thang la dam phai len ta ta le sang ta ta a umin Atlantic tuikhang lena kon hungnung hui hon mul sang ho a hin siam ting van chunga meiloma ki sim zi a weather hetman lova ki hial zi a hi Penem Huikong le KLM Huikong Tenerife airport na achu hlona chu weather hoi sial a hin visibility zong hoi sial a hi ahin hetman lova umzi meilom ho zi chun visibility a hlom sa in Huikong ho chun hichilai airport na chu iti chan diu ham aki he lo zi uchun passenger ho Huikonga pat akum thlawin tul hanga hiti chun aki cholun a hi KLM Huikong hi kile paiding a hi zi chun Tenerife airport na Huikong thau to bap aki bolin KLM in thau aki sunjing lai jin Las Palmas Airport ki kha chu aki hongkit tan passenger ho jo si Huikong sunga on board abol kinun ahin KLM in Huikong thau asun zi chun taxi wi ablogin a hi Tenerife Airport hi airport neu a hin runway khat taxi wi khat le apron khat bo a hin hi a chu terminal ki sim a hi KLM in taxi wi atin zi chun len nadang hon athau sundim chu anaponga tawin a hi nilha alang nidan li le minute som li lenga in KLM thausun ahung dim tan captain panjong taxi wi akon Huikong chu atol do tan a hi KLM hi Huikong len a hi zi hin atha jong asawin hi zi chun air traffic control hon ama leng masadingin anasolun a hi KLM taxi wi a akipat pat chun air traffic control pan Penam flight zong KLM nunga chi din asolin ahin KLM kipat do theina din exit 3 a ki heilu din anasei pi in a hi visibility low a hi zi chun KLM zong runway achun achin Huikong hunglai pat na ding mun apha in aki heijin take off position in a tan a hi alang khana Penam flight zong air traffic ho thusa dung zui chun runway a hung tan mei kai zi chun C1 le C2 exit chu amun aki heilu na ding 3C chu amutapun a hi azi chu C3 hi apron langa ki le heilu a hi zi chun amu thilo hidingin aging cha un chule Tenerife airport achun sign mark zong alhomin a hi turning exit a hi sign mark chi zi a hin C3 turning exit a hi sign mark lo a hi Penam runway a ahung jing lai hin KLM Huikong captain pa hin air traffic control room koma take off permission anathum kit a hitai hizi hin air traffic control ho confuse anachieve in a hi control tower apat Huikong te ni chu mei kai zi in anamu phapuvin chule hichi airport a hi radar system lo a hi hichun control room hon KLM captain pa chu nalen do ting hoilang na zu ding hamtin adongun a hi le KLM captain pa chun take off dinga permission ki pedanin agelin we are at take off tin control room ho reply anabolin ahin captain pa hin we are at take off atiham we are taking off atiham aki hechin tapun a hi hichun control tower in okay atin ahin second phabip zoin control tower akon stand by for take off I will call you tin message anapikit nun take off ding anaza daw a hi KLM le control tower ki ho chu Penam fly in zong anazan control room koma we are still down the runway tin message anapi in control tower akon message hungle Penam flight akon message hung chu thakhat na agal hun zi chun KLM captain pa chun kichen ta a anaza alo hiding a hi control room hon Penam flight koma runway akon na po ting le nin het saun ati chu captain pan ale don but na a
okay ati lai ta chu KLM flight captain pan anaki za kha a take off dinga trust level anahat sa ahitai mei kai ji chun pilot pan amasang meter zathum chanbo anamu pha ahi hi chu penem pilot pan amasanga amalang headlight kiwa hung thlai chu amutan hi chun pilot pan KLM flight hi take off dinga kigu a kinga hidingin aging mon aven ahi le huikong amalang zona ha ta a hung thlai chu amu pha nin runway a pat huikong chu heido ding agon ahin anagei sangtan ahi KLM flight right engine penam flight nunglang atat khan meter zani le somnga wal runway a akitholin anapohkeh tan ahi hichi huikong a to passenger zani le somli le gate chun thina anato un ahi alang khana penam flight a first class a to passenger cc athin economy a to ho mi phabip anasu chan ahi penam flight a to passenger zathum le som ku le gup la a som gup le khatbo anasu chan huikong te ni pu ke zo je nga zong control room in ane het pha lo lai ahi huikong khat runway lang zona hungchun amu a control room report api le hichi abo chu control room in a het be ahi mei kai ji chun rescue team gari ho zong anaha thlai thei povin hichi to si ahin mihem zanga le somgi le thumin thina anato in ahi investigation hon hichi huikong black box a kon control room le huikong te ni ki ka ki het khil na chu abonin anamando su kezun ahi investigation hon a hul do dung zui on hichi thil su hi chain of event ahi ama sa penin Las Palmas airport na bom apu ke in abanin KLM flight nin Tenerife airport na thau akisun ji a lampi zo si anakha ji ama chun taxi route chu block anabol lo hile penam flight chu leng masading boina anum loading ahi adang chu hetman lowa weather ahung ki khial ji a visibility level ahung from ji le penam flight nin C3 exit ami ji ahi investigation hon hichithil su chung chang hi KLM flight 4805 crew ho anango un ahi aji chu amhon flight take off order athumu second phabit zowa flight engineer in captain pa ko ma len na ngadinga asol ahi Tenerife airport na thilsu akonin aviation industry ha ta in anaki hial sa in ahi call sign aki hialin rules zong aki hialin airport zo si a radar system koite te ding chule runway a holding point le indicator system compulsory ahi tin declare anabol tawin ahi tu hin Tenerife ti kola airport ni aumin khatsu ahi le huikong te ni tu si tu na hi chu northern Tenerife ahin adang khat southern langa zong aumin hichi hi munne ma ahin khat pa banga mei kai ji a visibility low ho ji pon ahi thusim achai na chan ge hin ngai zo si chunga ki pa thu ka hin seje chule channel subscribe a bol pi hole a share pi jing ho chunga ki pa thu ka hin seje ka ki pa e